بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وتكف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسيها تياني يهمنا ya surati Yasin. Usiku wa leo garjure nga harimwe aya ya mengomerar numweja. Alam yarau kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un. Hatombaba hanwi kaodo riju kaza ngarombao dua kakawaida yahandani ritegemeye mbabi harimwa baadhi ya makalima riyatowe maana engeri njie harimwa yimfaida nane tafsir ikaodo ya kusudiwa harimwe makalimayo harimwa ze aye kaodo Mwenyezi Mungu ya juri jailia rizi hadithi banu insha Allah. Abunge harimwe aya mengumira runa umweja yandisa alam yarau garjo handisa hautoa kalima ha kalima harimwe makalima riju ya tuwabanu ngabonusu ya makalima boko karnawu ya fasir hawa ya karisari ya fasiri harimwaze rangudo mwandoni ha surati Yasin hateje hunde banu ngabo baadhi ya makalima bukao rionesa ukaya humrushinda ya juwe tafsir ne maana deka ngarisomao ye lugha ya Kiarab na de madda ya mbao nahu grammaire ya lugha ya Kiarab ya jori ruhu surenge wakati harimo makalima shaho liho rangudo mwadu ngamjwao ye maana rambanga ritowe makalima yan abona ne kari diwa za kalima bankari jalivumbua abo mdiriki sibab amba alam yarau kalima yarau alam yarau yarau bimana wona yara hama yara bimana haonu. Alam yarau ikari tsanganye makalima yo maili gekao suala ya hukaya alam yarau ikwa jauna imana ya kam yo hama kam nunguzi somru isabu hama kamisa engasi lera hindrini hau kam adadu ayyamul usbu'a ezensi huzanfumo zongabi imana ya kam bimana yengabi mana ahlakna imana ya ahlaka wangamiza ahlakna bimana rangamiza kalima ya qablahum imana ya qabla bimana ndongo zatende ya kinyume yabo baada imana ya baada bimana apre ya qabla bimana ava qablahum bimana qabla ya hao imana ya alqurun qurun he lugha ya kizungu yo siècle maana ya qurun yo ngehonsanyao yambe karni zinji sha karni nzima sihaba karni yo mahajana ya kamili yo haba karni ikaramba qurun bimaana mahamajana annahum ukao ilayhim uhawju la yarji'un maana yarji'un raja urejei la yarji'un kwa najo rejei wa in kullu imana ya kullu bimaana de pia jami'un imana jami'a tena de pia ani winch wa wandu ani jamu wandu winch ladaina duhosoni mwatu maana muhdarun garto fi'l yambao hadara imana hadara ujipresente uhuduria muhdarun bimana ngarijua hudurisha nas wasiju wa ayatun lahum wa ayatun kalima ya aya harimo Qur'an siju hamba de aya 10 haudi aya 20 bimana yufraz harimo Qur'an amma aya harimo kalimainu mu'jiza. Al-ardu
de chevande chansi almaytatu kalima almaytatu ikaujarme kalima la mayit maana ndu shahafa almaytatu ndu shahafa ahyaynaha harimuma duniha surati yasin ngirikani kalima la nuhyi inna nahnu nuhyi almauta nuhyi bimaana ngarjo huyisha ahya huyisha ahyaynaha ngarjo ushuhisha wa akhrajna kalima akhrajna ngasina ifilu kharaja harimule kalima hilo kharaja bimaana uruha akhraja hatowa wa akhrajna bimaana ngarjutowa garitowa minha ulawananishu ani deshevande shansi habban imana ya habban bimaana ntruda zambahindu ikantruda za tunda ikantruda za pom ikantruda za reze deni mbahindu ya usuntruda faminhu yaakulun de kalima yaakulun ngabale kalima la akala bimaana akala hali yaakulu ngulo yaakulun ngwalao yaakuluna izekaudu walao waj'alna kalima waj'alna ngartimizion kado yaranda runge dingohi rangudo modoni hasurati yasin hateje hunde abasari parisawle kalima ya ja'ala maana uj'aliya waj'alna rijaliya fiha bimaana fiha inungevumbwao harima ardhi jannatin imana jannatin bimaana jardin hau mazamba halafu jannatin ngasina kalima janna dembevu maana embevu ifubwa kaya janna bimaana mahalabu kao wa masterih ni masterih ya mwanadamu yuka zaid ekaji hudu harma jardin hako amma jannati hunu ivumbulwao hunu bimaana mazamba hau ikaunga wana neema min nakhil de kalima nakhil bimaana mitede ana wa anabin de kalima anabi inu mareze unumrika odu jao uzayao zinureze zinurambao inab halafraba wa anabi nana reze wafajjarna kalima wafajjarna bimaana ije kalima fajjara bimaana upasua wafajjarna bimaana ripasua ila ardhi tena al-uyun kalima al-uyun ngasine kalima ain ilo dito al-uyun madito ya majidi ya kusudiwa bana liyaakulu maana liyaakulu ngasine kalima ya akala ikawri sarifu mbuamba bitena liyaakulu bimaana yaakulu hula liyaakulu iliwale min thamarihi maana ya thamarihi thamar ani maana marunda indukao kariga sina mri ula mri ujauzaya shile kaudo shazalo samba de marunda yo thamar dema dala marundi kaudo ya zalihana yazalo harimu mri ula wama amilatuhu kalima amila bimaana urumishiha hindu kao hushirumia amala ufanya hazi yani sifanya ndongo fulani wama amilatuhu nizwe kao doa rumia wazituma wazifanya wama amilatuhu aidihim nana zile kao zafanyiwa ne mihono yao maana ya aidi yo pluriel bimaana mihono minji shamhono mzima hamba yadu mhono aidihim bimaana de mihono yao afala yashkurun likalima yashkuru bimaana ushukuria ani shakara ashukuria yashkuru ngushukurio afala yashkurun ikwatu shukuria asile kalima subhana bimaana subhana likalima nusuri lirumia haku harimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bimaana subhana hanzauhana na sifanyi bungufu Mwenyezi Mungu alladhi ikao khalaqa haum azwaja zinruzilizili jabuko zawjun mrumme الازواج جكرم كايا ازواج ونروم اما الازواج هنا يكفغلمان zinruzilizili ikari jana bazawju mrumme zawja mrumshi hauna bezawjatuhu dem rumshe hahe
أفلا يشكرون no خلق الأزواج كلها بمعنى لزوزون سبيا هرمي آية يمغمرون من بيليرا بوا إن كل دي كلمة يا كل بمعنى بيا كلها لزوزون سبيا كلمة مما هرمي زكاو تنبيتو بمعنى تنبيتو ani zimemelezao ani zimemeleziwao ngoni mwezi zimemelezao ani ziheyao yeka huja harimwa nabat mimea tumbitu dumheyo wahe mimea al-ardu li shibali shamsi wa min anfusihim kawja harimwa nafs kalima nafs anfusihim lezi nafsi za mozahao wa mimma nanazlikao la ya'lamun ya'lamu ujua alima hajua ya'lamu ujua la ya'lamuna kwa tujua wa ayatun mungoni mweme ujuza karamba aya muujuza lahum hawju al-laylu di kalima al-laylu yodi masihu naslahu imana naslahu bimana ngari towao naslah wakati sijurumia hama utsuna mbahindu halafu isaka kusudiwa manu nini bimana ngari towao mtsana harimwe masihu ngari njao harimwe masihu ritowao mtsana النهار ومتانا غسنا الليل دي مسيح النهار ومتانا متانا وهو النهار مسيح هو الليل فإذا هم مظلمون بعد أبوه مظلمون وكاو حرمه هيدا مظلمون قبل كلمة لا ظلام هيدا ظلمة هيدا مظلمون وكاو حرمه هيدا والشمس كلمة لا الشمس لدي تجري معناها تجري قال داو yonga bwefelu ya jara inrikaunga shindao hamamru wa maji shausi wendao hautajiri haumrikaungu tajiri yajiri naharu wendao mro yajiri muhammad ngwendo mbio ani tajiri ndubokunga shindao mbio haku yo hama yasa hamasa wa shamsu lejua tajiri aningalisaru hao ngalidao haku limustaqarrin imanamu limustaqarrin ngasine kalima ya istiqrar bimana tranquilite banu kaunga bo tranquil mustaqarrin bimana mahalabo ka utulidia limustaqarrin aninge shile juanga lizunguli yao limustaqarrin laha hamahale kao likaziwa ujorudia harima place halu special dhalika imana dhalika haizo taqdir imana taqdir zibimo al-aziz zahe mwinzamvu al-aziz mwenza mvuyu na utukufu al-alim mjizi al-qamaru do mwezi wal-qamara no mwezi qaddarnahu maana riukia sisa qaddarnahu ya kalima yonde kalima inuyo taqdir zivimo halafu qaddarnahu ani rikiasa zivimo haso manazila kauja kalima nazala hasihi manazila do mahala shenrushi si hao la mahala kao manazil mahala special ya usiha hatta bimana hatta wakati fulani hata kalima ya hatta muguri bima kalime kao harimish komori si yorumi ukaya tiroha hatta mana hatta hada urejei yaudu urejei hada harejei kalo urujuni kalima urujun yo ilo kando la mtede ngabole kurila mtede ngabole kado lo amba urjun alqadim maana qadim yunrusha hali rongoza hali amma urjun qadim yakakusudi wa banu hindini bimaana lila hindini ko ila mtede lila asina na hindini na kurila mtede halafu lepindo la mtede ola mnamdu ko hari halafu imnahindini wahele kurila mtede ola galirejeyo hata hamade hila kaya handani ani ulao hata likan talata ani kakosudio ka mwezi ngwendao hata urejei hata ukahamade heli wakawe handani ukamtale la shams ash-shamsu risarifu mwale juambabi ash-shamsu kalejua ilo lilejua maana yambakhi kalitu ve ani la shamsu yanbakhi kaja kalejua yambakhi ngalikusudia waningalanzao antudrika maana antudrika bimaana idraka ani udiriki hindu hauvezo shiparise
halafaka kusudi manukale jua kalitsu hanza lidirike alqamara wa mwezi. Wala laylu alqamaru ramadu mwezi, wala laylu kalima laylu demasihu sabiqun nahar dumtana, wa kullu hayna fi falak, mana falak ani bimana nzia special nara jomba kama piste special. Yasbahun mana yasbahun kajama kalima sabah ni utunga. Yasbahun bimana ngalizungulia wa harimwe falak yenzia special ya halo na dele jua. Wa ayatun no mojiza wahad lahum wawju anna hakika hamalna, mana hamalna kajama kalima hamala bimana ubahara hinru, hamalna bimana ribahara. Dhurriyatahum dhurriya bimana dele kuyo la famille ani dua za wandu wala watende ya wandu wema wabaye na wakoko, halafu samba de dhurriya ani dele kuyo la hatu. Dhurriya yukiri kusudiwa uwana ifami kamili. Fil fuluki mana fuluki yani bimana meli zinji. Al-mashhun indikao shi al-mashhun amatla bashahin. Al-mashhun indikao melibo kao ijaya, mashhun indikao shijaya. Wa khalaqna khalaqa huumba, wa khalaqna riumbu lahum waju min mithlihi mana mithli mfano. Ma yarkabun harma kalima yarkabun gasne kalima rakabani upashia, yarkabun upashio, ma yarkabun zikaudu upashia. Wa innasha ikangaranzao nughriquhum harma kalima nughriquhum gasne kalima ya gharaka bimana uzama, nughriquhum rijo wazamiza. Fala sarikhan mana sarikhan bimana mruwa wa wavukisha. Wala hum yunqadhun yunqidh bimana munqidh mruwa wavukisha wangu. Illa rahma bimana rehma irumi. Wa mata'an imana ya mata'an ila hin, mata' bimana zinu samba nu mata' ya hatushisha tulisha kakusudiwa harimwa ikalimaini nizaka kusudiwa ban insha Allah taala ikawa ndo babanurika zao harimwa fasiri hatu ya leo abungia basangar juriji arendera fanye tafasil ya tafsir hamadi namni kao fanya sharika kusudia rijene baadhi za hizi maana kalimat inge wakati ula rinjie harimwa tafsir. Rionesa ya ukaya harimwa tafsiri ya hatu inu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada raona harimwa kisa ikaodo ya tende ya ahlu Antakiya ikaodo wabeshewa mitume mirafu harimwa tafsiri yandisa wadrib lahum mathalan ashab alqarya hunu abasa garinshao harimwa tafsir ikaorandisa harimwa alam yarau kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un. Waliunu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakaanza yaribenu li harimwazi ayazinu hasa dizangu hazatende inu zatende yarione sokaya ahlu Antakiya baada wa Habibu Najjar Subhanahu wa Ta'ala kajawarumi ya jesh shahatu wapuli ya Jibril in kanat illa sayhatan wahida hajaha wariyakio zima fa idhahum khamidun baada hapo wafarikio pia. Mwenyezi Mungu hakaanza rionese ni maksada karonese ni madhmun ya hizi aya hizo, hakaanza rionese izahunda ze umma za tende ni wanadamu ikaudu watende ewa hundana na adhabu hindini ye baada watuma mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawafanyaje abasa baada ya yaonesa omwiso wa hondu ikaudu wakadhibisha idini wahara idini. Mwenyezi Mungu yakaanza yaonese mfano uno abasa nguri wonesoka mwiso hao hindini baada wa udwa wa hafa Mwenyezi Mungu aba in kanat illa sayhatan wahida fa idhahum khamidun wanadamu wangamia. Baada Mwenyezi Mungu hamba ukaya alam yarau kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un. Hamba alam yarau hamba eko jaona
ekwa jawaunziha ni kwa juu kwa tun onziha wandu wa Makka kam ahlakna qablahum ewa ngabi kaudura wangamiza kam ahlakna ani umma ngabira zangamiza min alqurun yani qarni zangamiziwa wa ishi mahajana na mahajana maana qarn harimu lugha kiarabu ikakusudiwa qarni bimaana wanadamu ikawa ishi harimwa epoku nzima saba aliopoku ani waishi harimwa wakati uzima na qarni yoma hajana ya kamiki abarangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam nabaha mashihu na majanamane izo haba karni 14 harimwe dati ya shizungu si hambaga si 20e siècle bimaana ngasi harimwe karni ya 20 amba alam yarau kam ahlakna qablahum ekwa jawna wangavi ikaudura qabla yao min alqurun harimwe karni za tene annahum ilayhim la yarji'un ekwa tunzi hukaya wandu wao baada wa haremi tume rawabeshia rajara waonzia raweleza ukawandu wao wachukubali rawangamiza la yarjiuna kwa jariji tena wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun ay wa in kullu lamma jami'u bengwa wonsi pia wandu rawangamiza wonsi pia ladaina muhdharun ngarjuru diriwa baithi baada hemba da 12 ngarjua baithi hivi rijali wa hisabu kabati namna hiyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakaonesa jabuko na mufassir harima mufassiri wa Qur'ani para Abu Hayyan aonesa kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaanza yaunzi Mtume sallallahu alaihi wasallam yaunzi wa Makkah al-Mukarrama yaoneso kaya baada ya hukumiziwa shakwa zaka za yao kaya wangamiziwa hutumbifu mpaka wakaninuo Mwenyezi Mungu jordia warejeze ili wajiwa hisabulwa zile kauli wakafanya duniani na utumbifu mpaka wakaniwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harionesa harima aya ya satena amba wa ayatun lahum al-ardul maytatu ahyaynaha amba wa ayatun lahum al-ardu amba mongoni mweme ajuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarionesa obanu mongoni mwiyo hindi amba mongoni mwiyo al-ardu al-maytatu ahyaynaha mongoni mweme ajuza mihu ya hatu ikaudora nzauri wonese wandu wanu wakubali uzima wa hatu nujwando ngo hatu si Mungu al-ardu na tuangalia shivali shansi al-maytatu ikao do shahafa ibande shansi shahafa ibande shansi bokao kashtina hatta mnamri umeyo kashtina hatta mnamri ya hea ahyaynaha baada hapo ngarjauri huisha shile bande shansi kao dosha hafa halafu ewandu wao naangalia mongoni mweme ujuza ikao do rifanya ukaya ardhi gavika udo za anido zitona hata mri zitona hata mbahindini sao zilo desert baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaha huisha zi ardhi hizo halafu kalima ahyaynaha hulala mbokaya Mwenyezi Mungu hamboka inna nahnu nuhi sisi ngarjo huisha maulun wa kiyama wandu hafa halafu huno abasai ardhi hereme mfano kaya mungoni mweme ajuza ne qudra no jondongo hangu no fome wa hangu de shevande shantikao shifu kashtina hatamri ahyaynaha rijanga rishuishao ilishihe miri baada yabo Mwenyezi Mungu imvange nyao baada bajovira maha na maha hawa katemvwa yahanyeke ardhi njema si hali yabo ngekao na rutuba rutuba ilange jawe heza miri baada bala hamba wa akhrajna baada rashuisha wa akhrajna ngaritoao minha harimashi vandishantisho habban ngaritoao ndini ntuda ani mimea faminhu yaakulun ngwalao harimwe mimea kao duhea harimwa ya ardhiyo hama hindi hama amirunda hama mipomu hama mireze hama hindini hama minazi ya hatu hama mibanzi emirio pia ngehea harimwa ila ardhi baada hapo ngari lao shahule kaudu shijao bala hamba wajalna fiha jannatin min nakhili wa anabin harimwa ila ardhi kaudura mwambiani ukaya yundi hayifu rihoisha rihezamiri Mwenyezi Mungu rudia onese ila detail kajaka zabo shangu rudia onese ukaya emiri hindini kawo mungoni mwemiri ne neema ikaudo rijaili yao
amba wajalna ngari jailia fiha harimwe ardi jannatin mazamba min nakhilin ya mitende wa a'nabin nana ainab ina borize. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafumbue majina ya hemiri yomili hakaya yomiri mili bokao yo maarufu harmole mengwa karab yo kiketi bure kwa Mwenyezi Mungu yachungue harimwe mirikao do yakawesh kawesh harmo ndikao do asiwarme Qur'an wakati huo shawa kato hatunga samina zemi nazike kawesh wakati huo harimwa jaziratul arab nana mirikao ngarjui hunre bavoya hatu kwa jeka ni wakati huo. Amma muhim Mwenyezi Mungu akawaremia mfano ukaharimwa ila ard ikao do yaola yatukan hatamri Mwenyezi Mungu huisho hehe zamiri Mungu ni mwizo kaba kao mazamba harimwe mazamba hayo ya mazamba mitede na aina amba fajarna fiha min al-uyun harimwe mazamba hayo ngabo ikao fajarna fiha min al-uyun ngabo kori pasua rihusisi miro ya maji hama domrua maji ulioha Egypt ambao Denil ubiri harimati za Afrika wala Ethiopia uja Sudan hama miro ya maji lo Faransa minji ha miro ya maji lo Komori hama ngabo mna pesini hama mzwani hama mahala winji kaungi miro ya maji hama wafajarna fiha min al-uyun harimwe mazamba ya hao ya hayo hiyo ya hao yayo riheza miro ya maji tena endao emiro ya maji ongewasaidiao harimwendi ngerisaidiao harimweza nzo ziro ziziwa engengili izia ketusiha abwanadamu wensho Sudan wajofa pia wanadamu wensho Ethiopia wajofa pia wensho Uganda wajofa pia wensho Egypt wajotabia onti pia wallahu alam au Mwenyezi Mungu yawakusudie maji mrojine hauka umrwa majiu ngarenga uruzemiri ngaruza uze jardi zatu ngaruzio sha emesi mekaudora munda ho damoni katutosha ya rozi shambasha kamili ardirile yani Mwenyezi Mungu harjeli arianti arma ardi kawe ardi yoketi ni hutajifu wanduwa rodorozi sha horu tubifu hayo ezinunga zimeyao wawinji wahazo batinukaya ziruzio amba fajarna fiha min al-uyun harimwe ila ardi ngardori heza miro ya maji zabari hambali ya akulu min thamarihi ili liya akulu ili wanadamu wale min thamarihi yala mavuna yala marunda ya jaharimwe ila mirikao dori heza harimwe mazambayo wa ma'amilatuhu aidihim nana zilekao duwa walao halafu liya akulu min thamarihi jabu kwa hafasiri Ibn Kathir wa mufassir harimwe mufassirina wahum kao Juliana Ibn Kathir hafasiria ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harima wa maamilatuhu aidihim hakaoneso kali yakulu min thamarihi walezi le kaudo za heya harimwe mazambayo mukoti wazime oti wazi wala wo wa maamilatuhu aidihim nana zile kao wodwa fanya hazi watahaze ntruda awatahaze mbeu wajawa wala bemwaze mbeu zila wazirenge mahala kwa Mwenyezi Mungu wae liatoziheza wajawa wala halafu maana wajawa wala na Mwenyezi Mungu ardhi ila yahuisha le ardhi ile kafulo jema basisi wao basamvua imvua ila rutubisha halafu de maana wao wajua wala mabiza zindu za rizamea halafu Mwenyezi Mungu akamba ukaya liya akulu wale min thamarihi yala marundi kaudo yaliyo harimweza mba hizo wa ma'amilatu aidihim nana zile kaundi zo wao wala wao haba afala yashkurun wanadamu kwa tushukuria ni neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yawafanyilia hiyo afala yashkurun sisi ndio kairi shukuria neema Mwenyezi Mungu alifanyilia hiyo. Subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Mwenyezi Mungu baada raonesa mbabi ila neema ikaudo ifanyilia mwanadamu nado mhoisho ya ardhi yaihezemiri wanadamu wayihunre faida bahangura mbiyonrongo ya bili hamba subhana hanza uhana na haina sifanyi bungufu jalla wa ala alladhi ikawa khalaqa al-azwaja kullaha haumbu al-azwaj mana azwaja zilizili yani ezi iume na shishi والذي خلق الأزواج كلها كلمة الأزواج كلها بمعنى مرمنا مرمشي بندومنا مبنشي
budume na mbuzinche ama nane zindu za sazonti pia. Halafu zindu pia zitanganya urambi azwaji de zindu zili ambe zindu zonti pia Mwenyezi Mungu yaziumba. Hata le jua no mwezi haina zindu haziumbu zili masiku no mtana dobo june bahari zonti pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haziumbu zili amba subhana hanza uhana na sifa nyingufu alladhi khalaqa al-azwaja kullaha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala mwenyeumba al-azwaja kullaha yezindu zonti pia ziumbe zili amba azwaja kullaha ngondo yari wazizi hindi amba mimma tumbitul ard wa min anfusihim Mungu ni mwezi zili mimma tumbitul ard Mungu ni mwizo dezi heyao harimwe ard wa min anfusihim nanu harimwe za nafsi za wanadamu wa mimma la ya'lamun nana za sabu kukartujua Mwenyezi Mungu baada ya ukaya haombu ezinru zonti pia zili hari onesokaya ngizo harimwe mabaki ya marao harimwe mimea haina mimea onti pia shangio zili harimwe wanadamu ngizo zili mrume na mrumushe wa mimma la ya'lamun nana ndongoza saboko sisi kartuzijua hata mfano amari woni mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam hauzisiwa kama mitume mingapi ambayo jana we 24 sha mitume jana we 24 hiyo 25 yavumbula harimwe Qur'ani basi abo hari yabanga mitume bukao yaish karjavumbuli wazi hadithi zayo hata wanadamu ikawa isharmi ardhini kartujua ihali wakaweshi kartujua namna wakaweshi kartujua shida huvi kartujua makatindini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala liujua unwa basangura mbiyo kaya harimo hayati unu ngabo zindu za mbazili shasi kartuzijua harimu juarione simfano wasaya hamba wa ayatun lahum hamba umujiza ikawo nireme yao wanadamu waone sai kudra yangu nujondo wangu nuzima wangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba al-laylu hamba nuangalie masihu naslahu minhu an-nahar ngaritoa mtsana harimwe masihu okay asili ya hayati ukahija ingeba kaujaba zali hane nur abarangu asili ya hayati hija ingeba kauja nur Mwenyezi Mungu hamba ukaya hateleza masihu hamba wa ayatun lahumul laylu Mungu ni mujwa hangu nuzima wangu ni kudra yangu al-laylu de masihu nasrakhu minhu an-nahar ngaritoa mtsana harimwe masihu fa idahum mudhlimun baada ya Mungu akawa harimwa hija yani nasrakhu minhu an-nahar harimwe basiku yayo ngarjori to mtsana hauri to masihu fa idahum mudhlimuna wajawa nadamu waishi harimwa hija yo Mungu ni mwe alama mwe kudra ya hatu huna hamba ukari mwezi nduzili hajaka ujana mfano wadunga hapo harengezi nduzili jabu ko harimwa aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amba wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun amba haina mbahindu khalaqna zawjayn ritoshi umba zili la'allakum bakwenda ukaya tadhakkarun ngamdura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mweshele wozima wahe Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ekamfano basanga wena hindu kuchujua kaya imwananjasho haushi ugeshume harimwisho haushi harimwisho shatso kama Mwenyezi Mungu amba ukaya min kulli shay'in khalaqna zawjayn haina hindu rishubu zili halafara mbiyo kaya wa ayatun lahum wa muujize kawo ni wambiao al-laylu de masihu naslahu minhu an-nahar ngaritoa mtsana harimwe masihu fa idahum mudhlimun baada wanadamu wanjia harimwa hija hamba washamsu tajri li mustaqarrin laha Mwenyezi Mungu juarionese mfano wa saa tena hamba washamsu hamba Mungu ni mweme aujuza hatu tena ashamsu lile jua tajri galindawa li mustaqarrin laha harimwa plus special mustaqarri laha mustaqarri yani bimaana nguyo harimwa plus ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hekiasiza he kudura ya hahe nujondongo hahe ni takhtit ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakawrone se aya yararu ya sayinu seno kaya washamsu tajri li mustaqarrin laha
Ibn Kathir inamli kaudo ya fasiri aya inu habali mustaqarrin laha, imana yali mustaqarrin laha ndio na maana mbili. Dukanga wa hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam ikawi sahihi wa hadithi sahih al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ya Aba Dharr atadri ayna taghrubu ash-shams قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. Usiku mtume sallallahu alayhi wasallam hauzisa sahaba harimu nzani kaudu yakwishina uparwa Aba Dharr amwambia ya Aba Dharr atadri aina taghrubu ash-shams, hamba yengo juu mahali kaudu le jua likaotsea bahi Abu Dharr hambendi hamba qultu hamba Allah wa rasuluhu a'lam, tijibu mtume sallallahu alayhi wasallam timwambia kwa juu Mwenyezi Mungu. Mtume hamjibu hamwambia kafa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-arsh, hamba le jua ngalendao hata liwasili honsini mwa arsh lisijidi engel jodi lidunguye yenzia ya halo. Harimo mrongo wa bibi kawo Ibn Kathir mufassiri wa haonesa habe maana ya mustaqarrin laha ngaw maana ya saya ibana bimana dukale juanga lizunguliao hata akhir zaman akhir dunya hatensiwi ya kiyama ke kiamese himi udwa mwiso wa hele jua lijo kauzia mzungulio halo nadu wakati lijo tsanganyiha lono mwezi homrongo Mwenyezi Mungu ambe ndini wa jumia ash-shamsu wal qamar, wakati Mwenyezi Mungu baada hishi mutala shahi akhir zaman ikauri hadithi wakati raka hadithi tafsiri ya surati az-zalzala idha zulzilat al-ardu zilzalaha bahi akhir zaman lijua no mwezi ngazitsanganyiha hamba wa jumia ash-shamsu wal qamar garju tsanganya lijua no mwezi يمغني مي معجزه جوجنا مصاحب dunia halafu mustaqarrin laha arme kalima bili Ibn Kathir akaonesa haonisuka bimana lijua ngalindao hatta akhiraha muswahalo de nsihu ya kiyama hamba wa shamsu lijua tajri mana tajri ndukanga shindao mbio haku hamba tajri ngalindao li mustaqarrin laha harimanzia harima place khaswa hamba dhalika taqdirul aziz alalim hamba numzunguli wa hele jua taqdirun izozi bimo al-aziz mtukufu mwenzamvu al-alim mjizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakatimizi aya hatimizi he kalima al-alim, haka alim maana ujizi wa ilmu, haka umzungulio nganzo ilmu na maarifa, halafu Mwenyezi Mungu akaonesa ukaya umzungulio hele jua ngozungulia wa hazisabu shakutuzungulia mpohenda hazisabu nano mahali kaulo lizungulia izozi sabu zirufu nano mwiswa halo izozi sabu zirufu hamba wal qamara qaddarnahu manazila hamba ay duka al qamar wa mwezi qaddarnahu manazila ani rukia siza tena ani ruklase makati hayo usiku wa leo mwezi ngojoka namna fulani maudu ngojoka mwezi fulani mwezi ndaro ngojoka namna fulani mwezi shina ngojoka namna fulani habendi hatta dakal urjuni al qadim ala fakaddarnahu manazila kama mwezi wisaoneha ngokao mtala uduhenda nwenjeza hata mwezi 10 ndaro mwezi 14 mwezi 15 nada nafukari mwezi gokao kamili uduhenda tena webunguza halafu de maana hokendi hata dakal urjuni alqadim mwezi mwendao urejei hata ama dina mna wakae handani hata ukahamendi urjun hama pindo hamendi ni pindo la kurila la mtede la ola halafu mna pindo haride hamtala de helo mwezi kao Mwenyezi Mungu akaurima mfano bano ili warabu elewe umrejei wa mwezi namne kaudu kao harimwazi nsiku 28 hawishiri na shenda umwezi uzunguliao shanguona zibimo za hao inamno juha janati dehelu juha leo takdir harimwa manazil hama hala special Mwenyezi Mungu ukiasiza ili rijue ele umwezi ngavi rijue leo nswa ngavi inga sina mezi mingavi yode maana Mwenyezi Mungu yakarionesa harimwa aya hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurionesa ujizi wahe yarionesa ukaya kaun o hayati yede umiliki hamba la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara hamba la shams kejaka yale jua yanbaghi laha ngali hutajiao an tudrika al-qamara liwasili hata liparisane no mwezi la wala al-layl sabiqu an-nahar
walitsuka masihu nga hutajiao yende hata yashideo mtana hao mtano shide masihu la hamba wa kullun fi falakin yasbahun holale jua hola mwezi nane ze planet nane zenyora zilo hawanizo ntipia nane ardhi hamba wa kullun fi falakin yasbahun haina zimangisho na pisti haso ya hasho special le juanga lizungulia wa harima pisti halo omwezi nguzungulia wa harima pisti halo le zenyora zilio ho winguni pia ngazungulia mahala haso yode mana bukukasture mana wa hayati wangamia amma wakati zuremana na dele jua no mwezi abo bimana akhir dunya abo dunia sehimi qiyama sehimi Mwenyezi Mungu haja hakaunika aya ya satina hamba ukendi hamba wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun hamba wa ayatun lahum Mungu ni mujandongo hangu Mungu ni muujiza wangu Mungu ni mkudra ya hangu anna hamalna dukaribalia dhurriyatahum likola hao likola kakusudiwa maneno mtume Nuh ndio hao amini wakaharimu jihaz baada kaumu ya yangamiziwa hajihundu harimu jihaziyo dainu wangu wakokwa jatimizi jana wao amini wakaharimu wallahu aalam wakaharimu jihaziyo wandikao wakaharimu jihaziyanu hodo wanadamu wakaharimu ardhi basi kama jakata mwanadamu wasayarimu ardhi bahimnyezi muri waneso ukaya Mungu ni mweme ajuza ya yarniari wanese ujiro wa hunde kaumu yanu ujiro wa hemaji ya namna ya kaya hata Mwenyezi Mungu ni mukaya wa muujiza hamba wa ayatul lahum Mungu ni mweme aujuza nujo hangu nujo ndungo hangu anna hamalna dhurriyatahum dubali yalikula hao nyadu wabaya makukwa hao ni famia hao ni waduza wandu watendea fil fuluki harimame likao almashhun ikao ijaya yundi heja ndini duka Mwenyezi Mungu hamba nuhukaya ngebiduba hize zili baiza mbedu bena mbenche buzindu mena buzinche nyonyi zili hata imeli nejaya haukaya Mwenyezi Mungu akahangamiza uhayati wakawesho wakati huo kabajaka Faransa kabajaka Afrika kabajaka Waarabu shawa wanadamu watukarmu ardhi bahe makata yao pia halafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambio kaya Mungu ni mujo ndongo hangu dabona vukisha lekola hanyu ni wanadamu hamba wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa khalaqna ngarijumu bia wanadamu wao min mithlihi mfano mwejihazi yanuhu ma yarkabuna bukongwa judopashia ani ngarijumu bia ziluzasa zopashia handani bajendi baja ngamia baja mpunda baja mnyerjeru harmo hayati urja ngamia rija harmo ndini harmo mashario hata baja gari baja mvio baja haine ine kalitonsi pia ya mwanadamu pashende haine baba hanikaudo yanzao haba wa inna sha'u nughriquhum fala sarikha lahum haba ingeri kaanza nughriquhum rijo kariwa zamisa harmo bahari likola hanyu akali koyo ilo niljawne zinta sidi zinta za hele kola la qaumu ya Nuh haba wa inna engeri kaanza nughriquhum rijo kaya riwazami saharme bahari fala sarikha lahum wala hum yunqadhun fala sarikha lahum kwa ibat kwa jeju kwa hungu mru wavukisha wala hum yunqadhun wala wajuka vakamzima harimau yashide wavukishiwa wakaharimwe jahaziyo simru yajuka ala mala huraji wala timzima harimau kayashide yajivukishe asilan yudu mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muujiza yakurionesa ukaya ilazimu limuamini uondoi kaudo yarifanyilia sherumbi kaudo yarishifanyisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shay habendi hamba illa rahmatan minna ritofanya sherumbi hatu ne rehma ya hatu minna wa mata'ani lahin ani ritofanya he sherumbi hatu si Mungu ingeti de rehma ya hatu yuyo ndio ratukawarumilia yo wa mata'ani lahin hata nafasi shikaudura wanafasisha ilahin hata jehonde nso kiyama imana yon rehma na nama ikaudura fanyilia ya kaumu ya Nuh ay kaumu nyinyi nanda boya kakar jangamizo baya hanyu waish hata wazaya hata mjamja hata zili kaudura zivumbua mjanga mzipashia hojumwe ardhi gamfanyao haina mwanzao hojumwe ardhi zonti pia na haina makose kaudu miyafanyao awangena mangalio muujiza ikaudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikaudu yakarifanyiliao yardiari nike mfano harimwe kiswa ya mtume Nuh alayhi salatu wassalam hamba wa ayatun lahum Mungu ni mujandungu hangu
anna hamalna dhurriyatahum dukari wabelili yalikula hao fil fulkil mashhun hari majahazi kauyundi hejaya ndo wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun na sisi riwaumbi ya zindu za sati na wajulupashia tena japo kwa Ibn Abbas inamne kaudo ya fasire aya hino haba mimma yarkabuna zakavumbulao yongamia al-ibili wasairi al-markubat haba yongamia na zindu za upashia zonti pia kaudo Mwenyezi Mungu yaziumba rezilo barini ikao hamadezemeli na nezilo juyu za upashia zonti pia ngazijawari mkalima hiyo kendini wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun riwaumbi ya za sati na pashia tutile jahazi yanu amba wa innasha ningerika hanza si Mwenyezi Mungu nughriquhum rijokariwa zamisa no abangeri ntari zamisa wandu wakaya harimwe jahazi yanu waudu wanadamu wakanwe ardhi abo bas kama tsi wanadamu wajumwe ardhi amba fala sarikha lahum kama jaka mruo wakaya wavukishe ingerika hanzari wavukishe kwa jaka nendushe fala mughitha lahum kwa jaka na mruo wasaya ukawamombe wavukishe ekatindami wala hum yunqadhun wala kwa jaka na hata mruasati na wakaya shinde ya wavukishe wakekwa kuangamia harimwe bahari shendini illa rahmatan minna wa matani ilahi rahma di rehma ya hatu ikaudora wafanyilia ni neema ikaudora wafanyilia ili watangamia harimwe bahari abudu mbabahani kawatukufu rikazawa harimwe tafsiri hatu ya leo ya hii maani kalimat surati Yasin abonge watukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikarije harimwa imadhmun ya hizi hadith hizi ayakadura zimwabana handani ikariwa nyisa zi aya baada raonesa ukamjezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hola ya alam yara ukam ahlakna hau in kanat illa sayhatan wahida fa idhum khamidun yaje yarionese namna qaumu ya besho mitume miraru yangamiziwa Mwenyezi Mungu kanzari wonese inamnu wandu watende utumbifu mpaka kaudo wafanya harimwe ardhi baadaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajahari wonesa ndo hindini tena hari wonesa muujiza nadu kairi wonesokaya siluka yanga mrumena mrumshe shamanu hate mimea ikaudo ilo harimwe ardhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hejeli yokaya hizo zaujaini hizo zindu zili inrume na shishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla wala harimwe tafsiri kauduri fanya Mungu ni mwe faida kauduri hunda tena harione saukaya anjia harimwe aya yarione se namna ikauni namna kaudo yaishi harione se ardhi ke ardhi gemea hezao mimea usisomvua baada ya bari upepo Mwenyezi Mungu hamela zindu zili hizo zilolana eshi umeshi shedele shisha hata wahia marunda wahia mimea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala neema hiyo harifanyilia yonsi pia hakaanza yonese mwanadamu hari hazubu yabo harivumbula alijua harivumbulio mwezi harivumbwe masiwa harivumbwa mtsana ingero wazarike masifu maruvu mimea kedejo ke ya normal wallahu alam haju kafanya namna nyirwaji ingero wazarike mtsana mruvu sido do hali kadhalik ingero wazarike na jua tuvu hakadha ingero wazarike na mwezi mruvu de namna hiyo yodi maana bukao haina wakati abasa ngojusha mro haya ishemeze yambe ukaya habule jo abwe baridi ino wakati wa hele joto uja habule joto linu yumba ndo mojangu wonge abasa ukabiloka habwe baridi ino tonji harimwe furu wonge wanzo joto hai ale joto lija habule joto linu ai tonji harimwe frigo ani zizo tipia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harifanyi ya zineema hizo ile zingo za tujujoishi harimwe dunia ino batina hatambata mwito kaunti pia ekarije harimwe zen faida ikaodora zihunda harimwa ranguru wakatirani sateje honde abasa Mungu ni mwiyo duka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi haina mzimandasi ngujoka iladhimu ya waidhihe ani yarenge darsa hizi umma za tende aneza wahunda zirisomese ikada wanuwahe qaumu ya Antakia waka huwa habibu najar baada wa harau amini ya mitume miraru ikaudu wabeshi wayo ikanda wao qaumu Lut qaumu Nuh wanadabu wansi kwa wati mikufuru harimwe ardhi Mwenyezi Mungu hawadabisha ya faida ya satina hari wonesa uzima wa hahinu ujondugu wa haina mne kaudu endi sawe kauni haronesa ukende bali wangali zunguli yao ya ardhi ingi zunguli yao
omwezi ngo zunguli yao haine zimangisho na zisabu za hasho namne kaulo shizunguli yao kashinga shizunguli yao wakati fulani gali omba udua kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rishinde rihunde wakati rihadithi mbabi umzunguli yao hele juani ardhi na tsoringa mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haba inna yawman 'inda Allahi ka alfi sanatin mimma ta'udun haba ukaya usiku zima hosoni mwa Mwenyezi Mungu hamama hashikwi emahika udori yenshio bana baada ya mnajumbu mtiti na mna hadithi ya joka karibu ridiriki kiro kilimri elewe ibanu usiku hosoni mwa Mwenyezi Mungu kamleje hata kila siku hosoni mwa Mwenyezi Mungu na basa sisiri yenshio hashikwi ani usiku zima hosoni mwa Mwenyezi Mungu yoma hashikwi harimu hayati wa hatunu narangalie mfano wana mama Islam wajaja hatu watukufu mfano mzima mtiti rangia mfano releo bimana abo fasiri abo hindi muru ya hafahama hamengomina ni harimwasi ekare do hanzara ngali haribema hashihu hiyo abungari hundao kemruo ekange na sekretari khaswa ukurama seze dossier zahe usoni mwa Mwenyezi Mungu bimana abwe mwanadamu munu harimwe dunia hatu hazalwa habaliri hazaya hafanya hazi haeshi rahale jwale jatwa usoni mwa Mwenyezi Mungu bimana hicho mkini harame ukaya hatoishi dakika nraru usoni mwa Mwenyezi Mungu ula mria kanti ula wanzihoze no zahe dakika nraru mwanadamu yihazalwa banu haeshi basi na rige mfano harima ilmu no hayati kaudori yanshio no ujumbuzi wa hostarabu wanyumeni wa parisa ukaya harima wa hayatiri yanshio yunu ngabole juwa ngabo mwezi nana nyora zasa kaudo zilo karibu nasi Mungu ni mwezi nyora ikaudo zilo hule no mra ya ikaudo rienshio kana bado mra ya rienshio yo amba galaxy mana dumade zenyora ikaudo za rizingiza o parti kaudo rienshio bahiye ilio hule amba Pluto yinyora yinu anishevande shantishu shoti amade shatu usiku zima harimwa ya ardhi yoyo ekamfano sisi wanadamu ikaudo rienshio unabasa usiku mahamzima ikaudo ajofanya harimwa ardhi yoma hamingavi harimwasi yoma hamenguminani ngetimizi yoma hamenguminani na mine woma hamzima harimwa mbri ajokawenshi harimwa ardhi maana harimwa ardhi ngeba zalamna mwana leo wazalamna mwana hunu hatu basi bahiye mwana hunu hatu emahakume na miliha ikai mwana mshajwa ndisaona ziregle za baheka mwanamshi azalwa harimwe ardhiyo hajundu kao siku oyabali hiyo ulado siku olafanya usiku zima harimwe ardhiyo bimana yo daraja ya qudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilirishinde kimbabi kalima ho kaya inna yawman 'inda Allah usiku hosoni mwa Mwenyezi Mungu ka alfi sanati mimma ta'udun yo hamama hashibi wakatoa hatu hoshinda rijue ridiriki duhangalie namna omuujiza Mwenyezi Mungu yavubwa bana ukale juanga lizungulia omwezi ngo zungulia abonge ngarjuka za abasa ngari mwamba udua hanza Mwenyezi Mungu badara hadisi maanul kalimati kalima rajim lisambabi zi aya ngaromba udua insha Allah taala ike haina mndu haparisa lebuku hauye tafsir inimne kaudura yanziha lugha ya shkomor ishdi msahilishe mbabi iliaduge mbabi tafsir ya surati yasin haufubi maana haufubi hujumaufubi wa tafsir hata debora haina mndu wakati yajusa umsohafu ili asome surati yasin utasi ya shinde ya diriki mbabi ye maana iliyo harma surati yasin abonge ngari mwamba udua wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala kana zimshindao yari wafikishe zinu ikaudo rifanyao yarinike maarifa hujumanu ikaudo rijuao hasonti pia yajailia insha Allah haina mzimadasi ikaudo yalona haja nanyi mahutajifu harimwe roho ya Mwenyezi Mungu yamnike saa ya kibala boko kahaombo Mwenyezi Mungu ujo mjibu direct Mwenyezi Mungu wafikisho wenye usaidia ramali ramvu hata debora zedarsa zinu wandu wazihunde faida Mwenyezi Mungu yajalie zinu zikiharimwe mizani ya hizi njema za hao yarehemu wa wazaya
nanu wajuhu nanu unti pia yaonike maisha mema haso unti dunia na akhira. Izora mbando yode tawfiki ya Mwenyezi Mungu, izora vewa yode nafsi ya hatu na shetani. Abonge Mwenyezi Mungu ujuri sami. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.